Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ba'du. Urmattуу musulman bir tuğandar. Bugün Kırgızistan İslam Üniversiteti'nin Sud Kengeşi tarafından uyuşturulgan jarmankelerden düşkön kayrımdуулukka Issık Ata rayonundagı Kariyalar үйүнө келип зыярат кылып отурабыз. Студенттерибиз өздөрү муктаж болсо дагы ушул 5 сомдон 10 сомдон чыгарып тамак аш бышырышып, ошону сатышып, анан ошодон түшкөн каражатты ушул жерге келген Кариялар үйүндөгү аталарыбызга, апаларыбыздын бир курсагын тойгозуп, bir жолу болсо дагы ушулардын көңүлүн көтөрүп коелу деген максатта ушул жерге келип отурабыз. Мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул Суд Кеңештин кыздарына, балдарына, жигиттерге, ушул жерде кызмат кылып аткан жигиттерге, кыздарга терең ыраазычылык билдирип кетем. Ушул кайратыңардан жазбагыла, ар дайым ушинтип карууларыбыздын камын көрүп, жаштарыбыздын келечегин ойлоп, элибиздин, жерибиздин кызматында жүрө бергиле деп кетмекчимин. Бул жака келип аталарыбыздын, абаларыбыздын, апаларыбыздын, чоң энелерибиздин абалы менен таанышып чыктык. Аябай ушу элдин колдоосуна, жардамына, мээримине муктаж. Эгер мүмкүнчүлүктөр болсо ушул жерге келип, бир сыйра аталардын, апалардын абалы менен таанышып, ушул жерден бир үлгү алып кетсе экен деп жаштарды чакырып кетет элек. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар, бай болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Yaman bolsa da barına şükür. Şunçalık caysızda memleketimiz caysızda berip atır. Şunçalığına şükür. Aşka kalgan çok musanızda kuşunda şükür. Basıp atağız kuşunda şükür. Gözümüz bile görüp atağız kuşunda şükür. Barına şükür olsa anan giyin Kuday talan bizge köp nesini öğütüp verir. Gelecek yönünde hiç kaçan caman sözlü söylemeylik. Caman derseni oylamaylık. Jakşı derseni söyleşelim. Jakşı derseni oyluyorsa oşol dersen bula ödedik. Jakşı derseni kıyarlansa, jakşı derseni oyluyorsa oşol derseni oyluyor. Kaçan biz bölüyoruz, kaçan yaşıyoruz, jakşı aylanar. Kaçan da bizim muamelemiz ondolğunda, birimiz bilen muamelemiz ondolsa, ola komşularımız bilen muamelemiz ondolsa, canınızdağlar bilen muamelemiz ondolsa, oşunda yaşıyoruz ondolsa.